Aro. Twiriwe noneho nibwo namenye ko Safari ari igihehesi. Mungu nibwo ukibibona. Uriya Mungu ni mubi cyane. Cya icyokoza cyamukundira cyoco. Ntago yisondeka. Nusenge nyiri umusore. Nabyo kwisondeka. Udafite nyasho ntiyakwiteza. Ariko bura ni nabyo. Nani mpamvu kwisondeka ubundi. Cyakoze uvugisha ukuri ni wisondetse. Naje kwanje gutora ibishingwe. Unasohotse mu nzu ari kwikenyeza agasumi. Kwanjye se? Kwa wenyine uzi ko namuhamagara agasheri. Umugore wanjye. Shapo ubwo se yabaye umugore kari nk'isoni. Yurekeyeho irapfuma bisaba guhozaho. Yesuwe ino umuvumo aturutse kwa Baritoromayo. Aro. Twiriwe hunga. Habaye iki? Pastor nagufatara kwica. Kubera iki? Amamagaye ari kundirira ngo umugore wawe muteye sida. Ampa. Ibyabo birigaragaje. Arambwira ngo iminsi yaguciye inyuma yikurihe. Ngariko nawe musubiza amaraso yo wari normal. Ngari normal. Ugize ngo shamubwira ajya kubibwira nyirakuru. Atu. God have mercy. Ndabona yandikiye ngo wenda azamupfira ngo nagasarekera kumurya imini. Kabaye. Gatonda wabikenderanye. Aro. Twiriwe uyu mugore bakugendekeye gute se? Wagenze neza. Sozi ko nende kubona girlfriend se. Sha cyako sa nubwo nabonye ko abakobwa bihangana. Sinza karu navuze mbona urashinyitse. Ndeje mukanwa mbona ni pate jaune. Uzika kuka katuruka gamba. Kakica ni saza. Akavu. Nibyo ngibyo ngozi. Jibiki. Kubutandabaye nk'inshuti yanjye. Icyo nawe wakakibajije. Kuba takurabuye nk'umukunzi wawe. Muganira. Ubwo hataho yirira amafara. Kuko ndabizi n'icyo agukundira. Aro. Shagara frese gese wizira gukora. Irankora wose gute kandi? Uzi ko umusarani wo kwa Pierre wasakaye. Igisenge cyiteye kuri madamu. Ampo, ubwo bajyemo bahagaze. None washakaga ngo binjire bapfukamye kandi ari mukwabo. Bapfukamye cyangwa ubwo bakororinga. Ugize ngo Nubwira ariko gukora ibyo wize. Ariko nubundi nge nkora ibyo nize. Nuzi ko na certificate nyifite se. Wiga se wiga ibiki? Ejo bundi engineer yakwirukanye. Atagwaje ngo roof plan ni iki bikakunanira. Ako bakize nasibye, ariko ibindi byo ndi tayari. Hanyuma se Queen Koroza ni iki inosi? Queen Koroza. God have mercy upon us. Ni itafari ry'umwamikazi. Minervale bagutangiye benya bakayegura imitego. Aro. Ijoro nijye namenye ko Vina ari umukobanyi. Gute se? Nasa ine wasinze. Hanyuma Zimaze kukwata kutangira guhemaguza. Wande kugira iki? Oye wakabije. Nyine nge nakubaza nakabije ibiki. Uzi ko wavuze ukagera no ku mabanga y'urugo. Ugize ngo Icyambere nuko narengereye. Kurengera gusa se hubwo. Kuna system za WhatsApp wazigezeho. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Aro. Garafure urafitwa. Fitwa gute se kandi? Harya muhumuri iyi minsi wabaga. Nabaga ku ishuri se. Ngiye muri phone yawe mbona SMS wandikira undi muntu ngakwakire kondo mu 40. Nase leta nidukangura kwirinda. Mass media wiga se. Wevunjamo tripo yagisi video. ugize ngo Kavungu yemene unera umwako. Nivyo gusa se ko Dabera hamagaye. Avuga ngo yabuze imihango. Aro. Garafure uri he? Ndi mu rugo. Ubwo urahuri gupfa ubusa kandi ku chance babuza abakozi. Reka shasi nakiteze icyo kiyeri. ugize ngo Hahaha nunsetse. Muhu aho uvire ku ishuri ufite iki? Ona bogisa yo kubuhumekeno nabonye yaciye. None n'ababyeyi ngira se bazayigura. Nunyumvira sha. Bakubise inzu bipfusi ngo ubone Minervale none nje kugorana umusore w'ibigango. Ako sha ntukangore. Umusore nkanjye wiguvanganzo nakora ikiyedi. Wanda uba wiga ubuvangurube. Ubwo nu veterinary mu ndimi z'amahanga. Icyo ngubwiye cyo. Icyara kiraguha amabere y'ibikara.